Yamira talifusa, wabami fefu, ya hobu. Sobabata da ita metola faluka ita balala halewa basa-basa dada. Baca nel YouTube ya kabe bahasa nias Andre. Fatola ta fororongo kang ngerenuada maake, basa ofena mangandre ita. Sila mamale-male ni suno rauga tua Yesus sino mangheli ya aga. Tologa fabele kehehani amonia. Faboto badede madaro malimeni angerenu sima maake. Badi me Yesu no mangandre aga. Ya duh. Ratalifusa, stobadi angerenua da maake Andre. Malo sino mufana babuku kangerenua wasiat kekal. Tehale ia more bazuratito fazasara ayat 5 iruki 6. Basia ani angerenu sida more badae. Tesedraya bazuratito fazasara ayat 6. Imaneta romali lo walangi. Nasoji le sinegu. Si hasa buadonga, si so ono samati, si le turia wa asile yawa, bahe turia wa le molo eli. Tuho kangerenuada moro badaro mali Andre, ya ia da fo amuata jodrania. Ira talifusa, ira enoni lo walangi bagosali Andre, ya ia simane ira fanrita, ira sinenge, ba ira satua ni hakeriso. Ya ira Andre ni oniaga bawa malua halewe babo trenia banua soaya. Sia a wa mama habanua soaya ni falua kenoni lo walangi. Ya ia baba atobali duma-duma soroma babo amuata seroma baba wa aboto badede ave wa atobali duma-duma baba malua somasi lo walangi. Ira talifusa ke Timoteo Andre isara-sara faulo luono hadia ia ni tengeni baba nuyu satua bago talua banua ni hakeriso. Ya ia da lemo sineku lema makerua moroi babo ngabatu zamati ira si sehituria ira heyomo bahebairo. Ira talifusa norode de sabua sibai baba nga adzehi mangawuli bago talua banua ni hakeriso. Ya ia nasodrenia esamesa hubambaho wa afaito. Lua-luania musawili ni fahal ba abubu wa owawa de zamati ave wa amola khemi kangobuloa bago sali. Teramore badae tola manemo daulu mamati banua ni hakeriso. Balua-lua nia la rei la lava mati bah keriso beremetaya jitobali duma-duma basi tobali tulada mesi mana adresi te bai mo olifuke bai rozangan resa baba mahal bamukuna si bai gei baba atobali duma-duma batobali tulada sisehi. Ira talifusen na le atule wa mahal ba alua wa atefuyu dede banani osi tengake wo amata si sehikei ba mai ber wa abubu ka makhaita niha banabunya niha ba abubu gei varia besar bagang obuloa. Ira talifusen doji satua no sobrenya badranora mesi mana ada sila tolale sehi mo amuata balala auri steroma ave balala auri bakhelo walangi kei afu to bali fongambate si sehi mo makhaita bada si sehi nia kei na doji rama tua ave dalave sedena mangowalu sila tolale no so wangai angetula wato bali duma-duma ira babi hede baba bo amuata gere. Ira talifusa angala dede daja sese alua simade faududusa hore fangosite ngaga ngabata simanegei jaga lua tanda be simai berab atokya dede basmai abula dede salua baji fasuya ita
Oi da efefu. Mai berba atau si bai drono bagi na to Andre. Sila te do baji sahi. Afuriatania dania. Bamo nana managang nguluas sila atula. Basi may berba le atula gay. Baguli dana Andre. Si managang irenua da mga Andre. Da fuli mangandre ita. Sawagala tua Yesu daro malima sino farongo gehe ma baji maahe Andre. Tologa batu turu lalama. Aba ma anda heu. Aba le eda aga baba ato bali rumah duma. Bato bali tuladang banabe maniha. Badai so aya ya aga Yesu Keriso. Ma anda sawagala daro malima. Ya duh. Mandagay kada talifusang enal mitundahe ni channel YouTube dae. Iya nami like, mi subscribe, ba mi bagisi bada talifusa da tanebe. Ufuli obaya mi fefu, badezo aya ya ita Yesu Keriso. Iya ahol. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.